Hello, Paralog. Thì cái này cả video qua ban Wanra Shapi. Cái này cả Jing Hikai. Kapa Kerdeng. Kum yang ngame I. Cái này cái video ngan ni pi rengkat bat ki chords. Cái này cái video cái này cái jiruan yin tem ngau G. Kalau kapa sup ha. G, C, D, B minor, E minor, A minor. Tangton rusa G7. Tama. Tungin sang. Ngam tanang pa Henry ngaswa tang ban pen E P. Okay, let's start. So, hôm nay kayak mau G, C, me itu yang nadu kakpo kata angin shim angin like ng how B minor. Me itu yang nadu kakpo image angin hablay ng how C. Try ngan ay nguya me D. Try ngan ay nguya me. So ban sang tu ila benda nyau G7 kamta. Me di biaka kerteng junga kerteng in la nyau B minor. She shall see. Try ngan ay nguya. Ini dari lagu chorus. Kumyangami ini aja sih. Kumyangami agak bertabaan. Kumyangadi miji E minor. Kumyangasi kumyangami tengok kumyangami E minor. Semua pengen lain ada dapat sedang
mainkan je baik. Down, down. Betul baik, simple. Betul. Okay, aku boleh syukur bagi dapat jaga video. Terima kasih kami yang sekian dapat aku bagi video. Bye bye.